baha baisha wanansi huwa nule jotoli kali shabashi wandu haunro hata ndukaja ka usubuturo hondani du joto shale wo rika harmai wajibu holi hori kubali ya ukana ngarifanya siasa holi hori kubali ya ukana ngarinjia harmai siasa ri wono iwajibu ruone afdhali ya uka samani ya uka rije ruonese ze fikra za hatu juma imijitamko ya kisiasa yafanyiwa usikwale wenu na waongozi wa siasa walio kinyume mwa Rais Azali Assoumani ikao harma zenoweka uzambishi hayabo wamba nozinji ikao riono Mohamed Daoud Kiki akabo riono Abdurazak Razida riono Hassan Ahmed El Barwan riono Abdou Souefou riono Usua Muhammad Bwana riono Muibaraka Sitswali riono ani dubaka trengwe dazako edi ikawo likali compose wandu wa siasa walio kinyume mwa Rais Azali wajihundao kwa siwani harmaze ngo ikauza mbishi hayabo harma conference de presse ya sikwale wenu riono afvali ya uhuja rijeri rebondisi rijeri rambe hau rije rionese ze positions za hatu juma zeno gozambishia yabo huja li rangule suala lahum sherehi wahe mahamengo mitano rangwensi rengo uhuru huja harma li suala lahusiana na rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ija harma li suala lahum deplace wahe feti à la place de l'indépendance yendi yafanyo harma stade ya Maluzini ikoni ija harma ye li suala lahusiana ani umkonsi umjimlifu wa kibila ya husiana ne mahamengo mitano ya husiana no uhuru harima ndongo ikawo zambishi ya wari ikawo zonti pia rizire tene rijebanu jeri wonesi au rijeri rapeli Abdou Souefou rijeri rapeli Razida rijeri rapeli Mohamed Daoud Kiki Barwani Mwinyi Baraka ne sereste ko wanduda wa na Uswa Muhammad Bwana ne sereste ko wanduda wa sita riwambie ya ukanavanu ngasi harima wakati ikao haishirini ya mwisho inu hawe mahamengo miraru ya mwisho inu yeezi hau zeezi za ruma ensi karijaka wananyile ya ukakarajazienshi karijaka wananyile ya ukakaritsu mjuani karja mlugani karja wana izongu mafanya nizongu matufanya conference de presse yafanyisha usikwale wenu no walio kinyume mwezi ya Rais Azali tika ufikiri ye mawaziri wa zamani madirecteur généraux wa zamani ma gouverneur wa zamani watsanganyi hale haruma conference de presse tika ufikiri ya ukana wosita amtorenganda wosita tika ufikiri ya ukana haina mungu gujo huja usoni mwa watangazaji à 72 heures nefet national imarkewe mahamengo mitanu ya husiana nensi ya hatu horenga wa uhuru tika ufikiri owandu wao wasita na wavumbu abanu Abdou Souefou Barwani Kiki Razida Uswa Muhammad Bwana Mwinyi Baraka tika ufikiri ka wandu wao wasita haina mrungu ujuda kelentiza usonimo wa komori ya waeleze kaharima mahamengo mitanu ya uhuru tika waziri mahamili tifanya jao ili nitange harima le bundola hangu halafu Rais Azali haja izonandisa ya waziri akaujandrengeze ze dhamana haja hazizia hau Rais Azali haja hamenye tika ufikiri ya ukana uwandu wao sita ngwaju huja wafanye helilo neseresta ukana haina mungu yajifanyilie bila. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué sur l'intervention de ces personnalités politiques
Kiki, Usomad Bwana, Mwinyi Baraka, Barwani, Abdou Soefu, na Razida. Haina mru gutuhambe ma journaliste hai zoka msijuao ikabidi mzambe wanu izo zafanyishia izo mimi wakati na kawaziri izo ma journaliste kama msijuao ikabidi mzambe ma journaliste yote ile hazi yao ma journaliste wamufanya enquête wajua wamba ndongo zafanyishia à l'instant T. Shaikari jangari shere hiyo mahamengo mitanu tika ufikiri Abdou Soefu ye 2 fois ka ministre de l'éducation, wakati mzima waka ministre des affaires étrangères, wakati waka directeur des hydrocarbures. Tika ufikiri ya ukana harimwe mahamengo mitanu na ritovumbwa hiyo gujoja wambio wa Komorika wakati na kawaziri wa homsomo tifanya barnamaji tainu ikai barnamaji inu ikauhamba nrukaza takadha ikauvize reformu kadha harimwe homsomo yine babi na shida na tanga harimwe mahamengo mitanu ikawoti kawaziri harima zenzi za birabanu wakati na kawaziri harimwe za barizo bonze wakati na ka directori hydrocarbure tifanya jao ujifanyilie bila haya Razida wakati na ka directorel maarufu tifanya jao tihanti jao hiyo nga injia harumai cadre yahe independence ya hensi ya hatu Kiki wakati na ka director hola douani tifanya barnamaji kadha wakati na ka ministre de l'intérieur tifanya barnamaji kadha ainsi de suite. Mais quand on regarde des gens, alaykoum salam, wajawa kanti, ikango umengoni mu wanduwa rumensinu, harimaye 50 ans la renga indépendance. Parce que Mohamed Daoud Kiki, haka directeur de douane, tu dois mahamitanu, tu dois mahamingavi. Hajaka ministre de l'intérieur, mahamitanu. Yabu, enge hakana, nrongo ya fanyensi, hajoka hajifahari leo. Mais il n'a rien fait. Abdou Soefu, huka waziri kadwambili ministre de l'éducation, huka directeur aux hydrocarbures, gamfikiri huka ministre des affaires étrangères. Tika ufikiri leo, ngojo huja usonimu watangazaji, wamembabi wafanya, wamebarnamaji waifanya. Barwani, huka ministre de l'économie, pendant chijo wakati hindi, huka ministre de l'intérieur, tika ufikiri yakana, ngojo wamembabi ijo watsangia ensi. Mwinyi Baraka sexuali, huka receiver hula douani, huka gouverneur harmenti, tika ufikiri, ngojo wambembabi tena ijo watangia mwensi. Mais quand on regarde, mjam kanti yabo, vanu azali, ibidi ya fanya grâce, vanu azali, ibidi ya gracie sambi, na salami, bawa ma prisonnier politique, ye grâce à l'approche à fait de l'indépendance, yo ke janzi wa sharia, yo ke janzi wa constitution, yo volonté ya mure kangu fanya o ke katufanya. Ya wale umtirenga yo mikaza bo hiso juu ya ukara isazali ya wengyo c'est une obligation ya katufanya ya wandu grâce. Yo ke iti harma sharia, ke iti harma constitution, ya ukana président, ya fanya automatiquement ya tofanya grâce. Banu wanja harma indépendance. Raisi ya zali ngujojo ya fanya, hauka fanya. Iyo volonté yahe, iyo prérogative ya hantizi wa yeye, ya fanya, hauka kafanya. Leso sa à côté. Ye dimanche garchere hiyo 50 ans de l'indépendance. Kiki huka ministre pendant 5 ans, si je ne me trompe pas, jusqu'en août 2021, wakautolo harma zidhamana zaho, wizara ya zabarzadani. Ngamandisho hawewe. Huja, ngone shokana, wana roha ya kriminalite izidi, wana roha ya insecurite izidi, wana roha, wana roha nga wajawa jeni harmenti. Hai, ikutanza wajawa jeni harmenti. Les Comores, c'est pas un pays fermé. C'est pas l'Érythrée, c'est pas la Corée du Nord. Wajeni ngojojo huja. Shanar jilimite harmaizo, Mohamed Daoud Yahamba. Yauka wakata ka ministre de d'accord. Huroha ngabo insécurité. Huroha zenongo pia zimenyea. Mais quelle est la politique? Wewe wakawaitia, wakawimete en place. Quelle est la politique, monsieur Mohamed Daoud Kiki, wakati waka directeur de douane, wajawaradi ministre de l'intérieur,
quelle politique wa y mette en place wako douani ya upermete mwanamkomori ya hundane na usahilifu wa la douani. Quelle politique wa yenso ministère de l'intérieur ya usahilisha sécurité ya insécurité itike na mvu harumenti ya usahilisha ukana haina mwanamkomori ya jisi akangi haruma sécurité. Mais quelle est la politique? Ils ont dit ma journaliste wakawanza wa huishilie. Ouabiye ce que tu as fait. Mais tu ne peux pas venir accuser l'autre sans dire ce que toi tu as fait quand tu étais là. Kuna ujojombe fakri wakati arengezezo maana ya insécurité yi développé ha yensi ijarwa msajaja au moment que wewe kutuambia wako mwari kutabao katirujo huzisi wanga dobujo kahuzisa kabati mujo huzisa katiru watangazaji hakaise yote afere ya mahakama ya joka kujuka uziso mahakama watangazaji do wajuka huzisa en face watangazaji wakari huzisi wa kama huzisa dobujo kahuzisa personne ne va te demander. Dites-nous la politique mise en place wakati wakana yes 2016 waradi hawaziri waheze habari za ndani hata 2021 wakauja utulo. Quelle est la politique sécuritaire wa y mette en place iliyo solide yauka et kama jamhuri ya ja suive izo wewe wandis parce que nongotsi de kamera fanya babu amra jabala ati page GPN hati jabala tifanyaze taxi tifanya autocall antikaza mwizi taxi yoti politique sécuritaire urambi politique wa hanti yabo à moins de 50 ans d'indépendance ou ka ministre de l'intérieur pendant 5 ans tu dois 5 ans tu dois 6 ans ou ka directeur des douanes. Dites-nous qu'est-ce que vous avez proposé aux Comoriens? Quelle politique wa y mette en place wakati wakaneze dhamana ya uruhusu leo wa Komori wa leo ya ukana wa kana dhamana haruma ze 50 ans d'indépendance il a fait ceci il a fait cela il a fait ça fakri haja hauma madame haja kaja dunga izo kiki yafanya. Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage à ma successeur wa? Rien du tout. Kujoso ni mwatangazaji ekari uzisi wa ngarjo hapa engam roboto ka humuzisani. Il y a personne qui va vous demander. Ce sont les journalistes. Ça en face il y a ma journaliste. Vas-y. Déballe tout. Rami ils ont fanyenti 50 ans d'indépendance. Chacun doit dire ce qu'il a fait. Harumenti. Uwananti wa hukumu. Yondeka alaykum salam. Yondeka ya Mohamed Daoudou Kiki. Ekari jamwe ka Mouni Baraka, qui était gouverneur pendant 5 ans, qui était receveur pendant M. Douakatiki qui est le directeur aux douanes, Mouni Baraka Bahenge receveur, disons 5 ans, Zao receveur. Encore monsieur le gouverneur, Bati Shaki qui va là, Habaukana, monsieur Mouni Baraka, Amona Werhamwe, Haruma, Yenze, Sheswa Shangazija, Katina Bahenrui, Waloni Show, Kwatina, monsieur Kiki, je vous rappelle, Yaukana, Sheswa Shangazija, kwa Japaro Kanambahenru. Sheswa Shangazija, kwa Japaro, Hunrana Mbahenru ya hao milki, Yaukawa Ijere. Ranzi Elbak, Mohamed Abdul Wahab, Mouni Baraka, hata ije wasula basai. Halafu, je me pose deux questions. Et quand le Mouni Baraka ka gouverneur chez Siwa Shangazija, d'accord, Mouni Baraka il était là. Mouni Baraka urambiye. Et chez Siwa Shangazija, Zebarnama Joazifanya Hindi. Ae pare ya kule, uhe bahani, uhe samambodo ni hangu, usihansu jini la, ila keiti arma prerogative ya zisiwa. Ze pare, hotia goudron, hofanya pare, ila ti prerogative ya zisiwa. Ila ibakishiwa ne unyo. Ila Nurdin Burhan na Mohamed Dariso Ali Mamadou waka ufanya. Shawa ile waka Mouni Baraka de ulo gouverneur tiba ila de bavu ya ahe Mouni Baraka haeza shahitwa ha gagné électorat ya hebavuila. Mais c'est pas Mouni Baraka qui a fait la route. Et d'ailleurs, selon des fausses informations qui circulent, Valencia il est détourné wa. Enziangwa kule uhea tabahani sentujini. Ilede kanza ifanye kule uwasuli. Uwasuli nchukua aéroport chwa mitsami uli. Mais laissons ça à côté. J'ai entendu Monsieur Kiki Ngwambokana yenjia yandisa ubahani. Yiremende washili. Yinjia hamahame. Yende mbanku. Hata iwasuli mitsami huli.
ngefanyao 3 ans nabo mwenye baraka na Nurdin Burhani wafanya njia ya kule wasuli nsujini ifanya 6 mois. Je regrette et je me pose des questions. Est-ce qu'on doit nous remettre sérieux? Comment njia ya 8 km pour 2 milliards de francs comoriens ijo kasawa na njia ya 47 km iliyo dans le 8 milliards de francs comoriens? Je répète. Mohamed Daoudou Tishehamba kana njia yafanyishi hakule wasuli nsujini ya Biraha Samba Mbodoni na Salimani na hiyo ifanya 6 mois halafu yangu bahani yenda ngejoka urenga yenda umehatamisa mihuli ngejoka urenga. Et la question que je me pose, est-ce que ces gens sont sérieux? Est-ce que je calcule njia ya 8 km ou bien 17 km, parce qu'il y a un doute. On continue. Est-ce que les chiffres, ya koule, wasuli bahan ou santujin, il y a officiellement, il y a 8 km, n'a pas chiffre en bokana, va débloquer au fond, il y a 17 km. Ça veut dire presque le double. Et fond, il y a débloqué. Chaque dossier, quand on voit na renge zilobo juu. 8 km zanzia zafanya pour 2 milliards de francs comoriens. Est-ce que yonge juka kasawa nanzia ya 47 km équivalent à 8 milliards de francs comoriens? Presque le quadruple. Wakati nyondu mloki nyume mwazali na mkenzi mloto aliyaranzi ngimwe parema journaliste. Parce que ngabondu mdunga oni. Kuna ujojombe nzia ya 8 km ngejuka kufanya 3 ans. C'est impossible. C'est normal, il fallait 6 ans. Nzia ya 47 km. Yanzawa ikana norme sécuritaire. Yanzo ikana norme. Mamcho hambakana inzia. Yangu hamoroni uhea bahani ya sansujini. Ifanyi wakawakanza wafanye munyibara kahakawahanza elektora ya heitsandra ya. Mais les normes sécuritaires, ils sont pas là. Amtujuhamba samambodo ni uhangu. Uhemru mshangu. Ubahanu mshangu ya wahoe nyumba. Haina wakati wahanyamvua. Imajinga toto sobandani. Parce que epare ifanye wanamna ikao. Iwehe. Kaitina bahanu ya ukana ila te maji. Kabati norme sécuritaire epare anisa kule wasuli bahani. Usi haitsanraya. Rien du tout. Juste wato poa ila kabala wakazabo juba zirora ziumu. Ifanyo bahani itraverse aux 4 régions kainauka sawane yangu hakule ya bahani ya Santujini. Na mkeravi ikanga mrongoza wa Komori mdokana namna mdoto alia iso mambao. Oui. Nje yangu bahani enda washidi hamahame mbonku mitamihuli ngejo kufanya à peu près 2 ans et demi 3 ans et pareil ike complet zengo pia sifanyishi. Hulaze trottoir, hulaze caniveau, hulaze normes za kaipare ike i répond des normes za route nationale ibirwao nani des catégories pia kaina ukasawa ne maji munyibaraka na Nurdin Burhani waya holelia kule hata ya bahani ya Santujini. C'est impossible. Ya bolewo kamna ujamdo jireme fuba ya ukana munyibaraka mfanya pare 6 mois yangu hao kule ihe Santujini pour 2 milliards de francs comoriens. Zodi ambishia shangarjoka c'est pas 2 milliards. Parce que ma pesa ya tola, ma pesa ya 17 à 18 km, ya tilo à 8 km, chaizonga rjoruja rezangalia après. Gabo hiyo. Comme na ujua munurenge muifanise na nzia, ika ungefanya 47 km pour une somme de 8 milliards de francs comoriens. Na mkeravi mchamdu ambiwa wa kumurindrabu, mjamdu wa hadaya, muambia ndugu za mafiti na msajaja. Mwenye baraka haureji harumwele suala. En face des journalistes. Kabati bahanu mdoka uhima, mrongozo wa Komori katiluso ni ma journaliste.
ambia wakati waka gouverneur yeizo wa propose wangazi jahindi yeizo wafanyili wangazi jahindi eizo wa hansi ya ukana successeur waho yakaujahure pardon asani hama yakaujahure dhamana il a hérité quoi héritage ikaongendelia wangazija recevoir la douane directeur kiki haka directeur général de douane. Quelle est la politique économique how la politique ya usatisfaise maraya wa Komori maimete la douane wakati makabo leo mjongo ifanyie bilan armé 50 ans de l'indépendance. Rien du tout. Alors armé kayo Mohamed Daoud Kiki na Muibaraka na Mkiravi sikumjuka uredo mparo watangazaji muambie haina mru yambi mtsido paro watangazaji mjamdu hambaka inga mju wao yabo ibidi mtahe nyini mabidi mwambe nyini mabe watangazaji kwa tia watima komunika wa hanyu na mwambe gizo mafanya wakati makana ze dhamana baka mna ujua utawaze dhamana zinu 50 ans vous étiez des responsables vous étiez dans les affaires. Vous étiez dans les affaires. Yabo haina wakati mjohu jabo lazima muzisiwa. Hassan Ahmed El Barouane, plusieurs fois ministre de l'Intérieur ou ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie. Sika ufikiri ya ukana leo usoni urongoza watangazaji à quelques jours de cinquantenaire ya indépendance ya Komori. Ngojoja urambiye urifanyile bilan bon si bilan Tsorambia, wewe kartu sanogo zinji. Tsorambia, ye résultats, ye conclusions, ya heze assises contre la vie chère, yika huka président, huka uzendesa, ze assises zo zifanya, je sais pas, une semaine, en 2013, wakati wa heze Kililu, wakati wa conseiller économique, conseiller politique wa président Kililu, wedo waka président wa commission, waka ujere, ye mraba hindi, wakaujerize assises contre la vie chère au Comores. Nzourambiye, où sont les conclusions? Eizo zahama ngizondahu. Eizo mafanya ndazi. Eizo maeleshe dhamana wahe enti hindi pour sortir le pays de la vie chère. Barouane kuna ujua enti ministre, je sais pas combien de fois, conseiller, je sais pas combien de fois. À la fois, à quelques jours, vous fêtez 50 ans d'indépendance, il y a un théâtre. Mjemanzem babaisi wa Komori, ikebala nyinyi kamtsina, kamja kama comptable, haruma zenzi zaruma banu, mwanze ike, ngambalia usijendwa jina, harisambia afungwa, presida zali katuto wa grasi, abo izo diza, ya grasi, ya zali, grasi, ya mapresida, yefeti tolo, ibewa hula, yotili wa Komori, wakahumlindani, nyinyi, makana yezi jana, makana yezi juzi, makana yezi wotasi, leo mtsoniyo, wandu wa shidar mwe 50 ans d'indépendance, haina mungu lazima ya jiami. Eka waliyo, maudu, wajawa amba izafanyishia, wamba izowafanya, nizowajoka ufanya, shata nyinyi vanyu, nga mlindwao, mjemrambiye, huka gouverneur receveur, huka ministre de l'Intérieur, DG des douanes, huka ministre de l'Économie, ministre de l'Intérieur. Quelle est la politique que vous avez mis en place? Yaukana leo, wa Komori, wa walonezi leo, wa dunge, vala, nyinyi makaza. Barouane kartu sa masuala menji. Tuja urambiye, ize resultat, za parihania, harimwaze assise, za kaza finance wa Mali yinji kabisa, en 2013, des assises contre la vie chère. Où sont les conclusions? Où sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous avez remis au chef de l'État? Yenda zibi za metewa en vigueur. Yenda zibi za fanyishi. Barouane kuna ujua, kamna ujua utawa. Vous étiez tous des comptables. Harmintinu. Mienshi. Mwono waka uruma.
mkanyinao mja mrumu mroha abasainu kamna ujua kama comptable harmoze no sasa zabira Abdou Seif à ma grande surprise ngamjua ya Abdou Seif wefundi usomesa wana wenji harmwenti ino sha hujiuzisa masuala ya ukana tisomesa wandu wenji waruma wenzi. Je me demande est-ce que wanumiti mbo ukanirwa shawiri harmweze assise pour l'éducation zilio en cours abasa ino masiwani. Oui, wembo kaurwa shawiri waziri mzamani Abdou Seif fundi directeur mzamani wembo kaurwa shawiri sha utidiwaze tena ya ukana ya elimu ya ufundi yaho wandu waistehiyo na wandu wenje wasomesa waruma wentile wo utidiwaze kama nga mafundi hamandawe walona elimu uloniyo wasomesa tena wandu waruma wenti waloniyo leonga assise pour l'éducation et mafundi walo harmenti pia kwa dado upara wanti pia yabo ba selection ya wandu kuna uja wambe Dr. Mbaraka eti fundi kuna uja wambe Dr. Afretani yeti waziri mzamani wa education kuna uja wambe kana eba ministre de l'éducation wabira abo pia ne mafundi wasomesa waruma wenzi abasainu yabo kwa stahiki ndawe inonsilo na wandu wenji na wafanyo assise de l'économie quand rachida ragema économiste walo harmenti pia ardo sélectionner nous assise sur l'éducation car na rachida ragema mafundi walo harmenti pia ardo sélectionner wa nous ya wandu kuja hunde bahati wa sélectionner mais c'est pas parce que abo zenu kezna ukiriba kuja hunde bahati wa wakaya harma pardon kuja hunde bahati wakaya harma ma sélectionné mafundo à la retraite non ngabo hamandawe walio yao wasoma hamandawe wasomesa walona hikma wajoju wa ufikiri izo wewe wajofikiri timpaka wewe utokabo. Par contre izo sisiri utahao wazemzama na Abdou Seif urambiye ye bernamaji ze reformu urambiye ye politique générale urambiye izo wewe wa propose izo wewe wafanya izo wewe wahantiza ye education wakayafundi tibahi waka ministre de l'éducation pendant un certain temps car tu hambia affaires étrangères ho avira ho hydrocarbures ne serait juste le ministre de l'éducation. Mais qu'est-ce que vous avez laissé à l'éducation comme projet de réforme, comme projet de réflexion ya ukaleo wandu wa basawe omsomo wa hensi comme na ujua passer à côté de la plaque. Vous ne pouvez pas passer à côté de la plaque. Lazima ekamja mrabiye parce que yentimu irumu yentimu kana zina fasi yentimu kama dhamana yentimu kana haina namna ya ushida mpropose barnamaji za ukana leo wakereforme harma éducation wakereforme harma économie wakereforme harma sécurité intérieure ils ont pris des propositions mkanizo. Mais qu'est-ce que vous avez laissé à vos successeurs? Yaukana leo gamdudu wa ujifahari yaukana rihanti jao rifanya jao kamtina mdudu wa ujifahari parce que ingem kana vraiment ndo za ujifahari haina wakati mwajonana na watangazaji harume periodino sûrement mjohamba izo mnyinyi matsanga mjohamba izo nyinyi mwapropose wakati makana zidhamana ikawa waziri ikawa directeur général. Mais vous ne pouvez pas jamna watangazaji mkensi yabo mdohamba ukana habanu kari jaruzisi wangarjohamba kabati mdu jamuzisi nkati watangazaji mlo yabo en face ya hao wao da mabidi muambie à travers ya hao wa Komori waishie hizo mafanya waishie hizo mapropose shaka mnaujua mje ani mfanya hamabanu ngasi harumantindwa jina hao wakati makana zezo maana ilantindwa jina shawa sanu mtoni izo ngasi harumantindwa jina kaina ukiri nabo karnahum ban nafas nous serons toujours derrière vous sur vos pas haina banu mjoka zongo ngarjokas mwambe arambebe
Abdurazak Razida wemengoni mu wandu ikao mndu mwensinu wengoni mu wandu ikao mkana de poste clé wehuka directeur général wahe elapitali mkuu ya hensi ya hatu usoni mu watangazaji a 72 heures ne cinquantenaire de l'indépendance ya hatu ambia wa Komori izo wewe barnamaji wewe wakaniyo waihansi kom projet ya ubasawa unono wa hensi huka harmaezi ikao hukamengoni moka urengaze decision hukamengoni wewe decisionnaire harmaezi wakaya huka directeur général wa El Maruf malgré huka hutolwagiza vuma no wanro hazi nga hudoju uhati za barnamaji huka eujoja maudu eke barnamaji nungyo njema ya idungi. Qu'est-ce que vous avez laissé au bahanu ikao mbiri? Mais rien du tout. Wanunga si harma yese mimi wallah harma emba wakati kanja paruka na dhamana shanja jona nziro na haina mdu ya kana dhamana ikao franchement leo tiono rais mzamani wa hele jumba la mawakala sidabda la mshangama harma exposition umwe waonesa itarehi ya hensi waonesa mbabi izo ikao zifanyishia wala yudi rejo jibi waka haina mdu kana dhamana harma inu kazali uti kazali karmezi uti karmezi shangarda harma wakati ikao haina mdu natuambeba vititi ya kaza haina mdu natuambeba vyafanya kiki kuna mtu ukamahamitanu ministre de l'intérieur ukamahamitanu directeur général des douanes ujeleo à quelques jours ne cinquantenaire de l'indépendance ya Komori ijeke kungu ndongu wambiwa Komori shaudu wambiwa Komori ukana wana roha ya insécurité yenjeza wana roha ngebo wakaya. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage et successeur wao ikaja ya renge? Rien du tout. Ika ufanya, hizo wafanya zambiye ma journaliste bo waondo dokuzisa kawati mdo dokuzisa ndongo ikati de ma journaliste hauka à travers yao wa Komorongo dojua hizo wafanya kwa jizo wafanya ainsi de suite. Abdou Seif unaujokana mahaya waza uke fundi uke mahaya waza uke ministre de l'éducation uke mahaya waza directeur wa hydrocarbures uke mahaya waza ministre des affaires étrangères halafu ijeleo wanongwa kurubia mahamengo mitano wanongwa fanya bila ezafanyisha harmenti zabira ike kweli ani mbiri vous êtes tous passés à côté de la plaque tous. Kawata saura hikma ya kaba no Komori gwarangalia bano Komoron wanrolo na hikma wajuhanda wa shiembano go nafanya wakati na kawaziri rien du tout, rien du tout. Kabati hata ya hunda hikma ya utuambia wanro kabale au kabanu wakati na kabanti fanja shaba wabiri usomad bana huka waziri wa Rais Mohamed Abdul Wahab wa fonction publique les habari za Kiislamu huja huka waziri wa hamso si je me trompe pas wakati wa Mwinyi Baraka yabo hata na weba ngawene hizo wafanya ngawene hizo propose wa Komori ngawene hizo ze projet kao hukanizo zabari hindi tuambia Komori kama wakati na kabala tifanya Abdul Wahab proposition ya ndongo kaza rifanjao siroha ntujua idungo hokeja dungo shamjambeki sharmando wana ndongo walaha ani vous êtes juste sûr ye forme kabati uoze hajikome ambabi kabati uoze hanjia homoni hauka wanre kama anzari kaka mjanza na rimwanzani na rimyengeni nka madhamana wa hatu harumwensi nka na dhamana harumwensi neze dhamana hizo mzihunru après le 6 juillet 1975 ndio mahundu ze dhamana hizo leonga si 6 juillet 2025 garfanya mahamengo mitano yabobo hari yabo
baisha ukana dhamana ya ntumbili kwa jabaka ukana dhamana ya mahakume haunjuma mahakume lazima mrami kama ujua mjamdo ambaye antiatro ifanya mahame ngobirari ya dictature d'accord yema haishiri ni ya dictature. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez proposé? Arme ma haishiri ni ya dictature narkubali na kema mahame ngobirari ka dictature ya arme ma haishiri ya tuka ya dictature yemrifanyia ndrogo hindi nyinyi ze posto makanizo mfanya ndrogo hindi ya harumwe mahamengo miraru ya dictature ikawa mkana vama na harumwe mahamengo miraru ya dictature hiyo yemfanya ndrogo hindi. Qu'est-ce que vous avez proposé comme projet de réforme ou comme projet ya ukana leo yinti ibasawe? Rien du tout. Tikafikiri kausoni mwa tangazaji ngamjoha ambaye hizo mapropose ranzi hizo mafanya makanezi dhamana angeo katila mtoeze masheti mtoeze flesh mjusema we mdore mazali na fatihu shao mwe mwabio wa Komori ya uka a 50 ans d'indépendance mimi wakati na ministre de l'intérieur tifanya jao mimi bona ka ministre de l'éducation ministre des affaires étrangères tifanya jao mimi bona ka ministre de l'économie tifanya jao mimi bona ka directeur wa l'hôpital El Marouf tifanya jao mimi bona tifanya jao halafu mzitanganye wakati lao watangazaji waishie wa Komori waishie ango wakati na mtoe masoha mdu tahazali na fatihu ubahanu waliyo mwasukuli. Mais vous ne pouvez pas voir le monstre devant au moment que c'est vous-même qui construisez ce monstre. Comme nous jouons au doigt bakana wala muido la no kamtsina mrongo monesa wa Komori yakabanyido wema. Tishia miongoni mwa zeno wikao zini mabahindi zini revolte mbavi le fait ya ukana umwahwa wahe ye piscine olympique ne village olympique za délocalisewa ilio mwanzaza mbwani na mtsuje. Pour eux c'est un problème. Quand tu entends Mrouhama Waziri Mzamani Abdou Seuf Haoumouini Baraka, c'est deux personnes. Moi remettez-vous en cause ye fait ya ukana infrastructures je confirmishia harmweze jeu de îles à 2027 zitola moroni zidelokalize wa harmamiji mindwa jina mtuje mwanzaza ani zidelokalize irende ha politiquement mwanzaza irumie ani contre le régime garaba walhamdulillahi rabbil alamina wa Mwenyezi Mungu yatumjailiani muredhama na za hensi riomba Mwenyezi Mungu atipar ujomonesani nzia ya urenga dhama na za hensi sonti pia kabati mrutu jua ya kana moroni ngyo saturi ngamweshele Ibrahim Ali Mzimba député wa Ngwengwe haparonambia hadisi. Je me rappelle bien dans son bureau habala harmwe nyubari jali adukana ye bureau choka change bayana bia ukana wakati na jenda hata si vote wa rais banu haugamina pouvoir bahi tijo mette en place le grand Moroni ani hajo créé grand Moroni ikawa ijwani saranguha haya aéroport hata waswili à la sortie ya Mtsuje ikawa ndosangwa roho Mtsuje ili afanye la grande capitale. Ça veut dire yaukana infrastructures joka waha za nyumeni kabati hata ya juwaha Moroni ijorende ha ani domji mrabahendi la Medina hau l'ancien capital hau Mtsujua chaz infrastructure izo pia zijweda za waha Mvoni Mkazi Mitsuje Ikoni Maluzini Hahaya Banambwani Voaju
ili ya désengorger et capitale. Et quand vous chambro hama mwenye baraka yaka gouverneur, vous chambro hama Abdou Seuf yaka ministre je sais pas combien de fois, 3 fois ou 4 fois. Vous remettez en cause effectivement les infrastructures de base za hezeju za 2027. Vous a délocalisé il y a un droit désengorger capitale. Capitalité qui est saturée. Vous a tolo zavehar mamiji ni jina. Pour eux, c'est une question, c'est un sujet contre le régime. On se pose des questions. Et wakati wanondo joka wahundu domana. Wanondo joka wakaji. Harmwe dunia kamil. Ze capitali ngwato wao za infrastructures de base. Ngwato wao waziwa harma ze banlieue. Watahe mijazing ze capitali watsanganya wafanyi grand capital. Mwenye baraka na Abdou Seuf ngamanzao. Wanro wazirenge watodozi wa habo kalaweni hao wanro warisanganya moroni bajanani hata bahi zamia wanro wafe izo desilo fikirani hanyu. Mais quand j'ai entendu ça, sielewa quel esprit et ma politique watu wamba uharingwa ukinyume mwazali walonio. Haina mbu fikiri, haina mbu uyelewa l'urbanisation. Haina mbu uyelewa ze avantages za désengorger mji kaongo saturé. Haisa ha place o wandu wanu wamango kipimu mwazali haisa wa place harama kategoria wandu ikao mbati paro juhunda ujuhamangu watsaho ya wanikeza wakamu mwanda warizingamani. Lewe avantage joka uparihani ke village olympique ndi wa mwanza zambwani ze jeux ze nyumba zilo yabo gazijo wajirisiwa yabo uwandu wajoka uziwajiri waundu wafanya uhazi salsabili waundu wafanya uhazi harmwe la mairie ikoni waundu wafanya uhazi dans les parages harmwe zone industrielle zilio karibu hula yabo uwandu wao wa désengorger moroni waroha wajahunu wabulie moroni irespire. Leo ike piscine olympique iwaho mtsuje yabo ngarendao ora créer emploi et kare créer emploi yabo ngaribalia wantu riwabehe hula yabo karwabeha hula yabo economie ngaribunguzao ribehe tena ili ibasawe harimwa zentipia ari harimwa imiji pia yabo leo iyadwangu hamtsuje yesamoroni yenda yefanya hazi haruma episini lo ritaji ngujojo urengo hazini hula yabo habunguze nawili yabo ha economize jana za aller retour yabo ngusojo bakisha hule yafanye hazi. Et quand on entend Mwenye Baraka na Abdou Seuf warenge iyo yakana yabo yo problemu yakaiwa hamtsuje bahula duhazali na ambari na fatihu ikagoneka abo yo problemu we arengwa inda ya waho mwanza zambwani balande liba vula Muhammad Ismaila yabo. On se pose des questions. Yabo centre commercial ya prévoyé loi ije waho haya yabo ça sera un problème parce que hamu ya watu mwanza toka moroni ngiyabo zenu pia moroni ngejo shida yihamareza ngezo pia yenda ye placing yunda ba moroni. C'est pour vous dire, en conclusion, harmona swala elino yoka vanu hata wandu walo kinyume mwazali watu na wavumbu wa vanu yindi shatongeza kana wenji wako wakomori wahisa waelewa yakana wanu tsi wandu wakana waritende haruma bwana za kisiasa kojuhamba mjumao. Haruma ema suala naishi ya Dr Salim ya comment il s'appelle comment il s'appelle Dr Salim haina wakati ya rongo wao gutu hamba ukana Rais Azali hamba ukana mahakama yaondi ya juge Sambi halafu Sambi hasa jugewa ezabakisha besoin des arts bien sûr ezabakisha besoin des arts parce que ekamru e sharia shamba ukana ekamru sa hukumlo haisa
ze hukuma zitolwa yabo ngabo ikodungabo ikamnungwanzo ya hundane na uhuria domdu demande une grâce présidentielle yemhuwa hedaula ya kubali hauya harai Rais Azali hamejodungabo zonde zahe badi yabo zadungabo zonde zahe ngulindo ye grâce nyonti pia kabati mndu kwanza sambia wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim vanu na kanti vanu gari juao wararu wenda wane ikawo i marchand de sambi harima des ONG et certains pays enge Dr. Salim enge nyo rumdu abo pia aukaze sura zahanyu wakati mwa johimilia sambi mwambia kana sambi rédiger barua de grâce ou demandera ici sambi grâce ya fungue ya ufungue wallahi sambi hajosede. Pourquoi vous m'ambia wakanyuanza sambi? Pourquoi vous m'ambia kanyini ni sambi wala de mzee wa hatu wala de jao wala de jao zabarindi ni mtu humkonvenke nonga mjuao yoka Shazali wala de mfunga ya bodo toka humfungua badi ngujo mfungua ika demande grâce parce que sambi ha hukumla ni mahakama na mianze na mtianze na mia amin na mtia amin na mkubali mtikubali sha hukumla ni mahakama ya mfungu yabo hoka ya rohe yabo na rédiger na fanya demande de grâce chaque mno parojo tante mconvaincra ici sambi mconvaincre avocat wahe wafanya parce que ngari job ya ukana un groupe de 3 à 4 personnes vous marchandez sambi harima quelques ONG na certains pays ikawo izon wekawo ngazi Juliani hao abonge arrêtez votre hypocrisie à deux balles. Yaukanga mandao sambi zalidi anfunga sambi. Quel geste nyinyi mwafanya pour que Rais Sambi yaroe ho bahanyali? Rien. Comme c'est moi profanya alors. Arrêtez vos bêtises s'il vous plaît. Zahenamna yaukana leuwa komori wadu abinimbavi zendrabo zifanao na kweli kaunga mwambia uzo harma ze conférences de presse harma ze points de presse harma je ne sais pas harma le suala la sambidin Mohamed Daoud Kiki ne vient pas prendre les Comoriens pour des cons. Si Mohamed Daoud Kiki on était dans la même équipe quand on doit kama kipunzima ya wandujua haina joueur ya ujue mwananya yu yakopwe penalty haina joueur ya ujue mwananya inamna kuhura mpira haina joueur ya ujue mwananya ye place préférée yae haina joueur ya ujue mwananya zimakre ne ze proji zae Mohamed Daoud Kiki utijaleo wanze utante udiabolize wandu wasaule mbidiyo accepte kanga wembidiyo waambio wandu waho uavue ya ukana mide na funga Rais Sambi gamtao samaha baba santi janga mida minanyi mais ne tente pas ou dofanya manœuvre we vira we heya we siya wamba jao s'il te plaît bitila wa uzamba yoka vanu wa Komori wakuri dunga wakuri shilia waku amini baadhi za fikira za hatu c'est pas parce que vanu kwa tujua sinde rajini kia ukaruja bandudo babu shake itungeza ka uwarangalia kwa tujua hau kwa tu maîtrise zenongoramba wazijua wazimaîtrise wo shasi de rajani warje bandudo babu abonge tijojibiwa nge Mohamed Daoud sans aller plus loin rejuao ya ukana rika wazima huka waziri wa hizi habari za ndani shangari juao zekuba wakauzifanya wena baadhi ya wandu walio kinyume mara Isazali na zinji huka uzifanya na balanga wa ministre de l'intérieur ngodunga na raisi mwe roha mwe pashia
mweja Faransa mwende mahala ni opia nonga rijua wanandrongo wa kimafiti wafanao na zerongo za kibashari haba sainu wakauzifanya wakati. Alors isanga wembidi yu accept ya ukana hufanya zerongo, accept ya uka hurende, accept ya udemande sama hawanduloda wana waka wawanduika wahena ujohujabu ngwajo warenga ngwa vraiment en détresse politique hena ujohuja ngwajo mrenga basi ukewe nao wa convaincre ya ukana na rambi Rais Azali yafanye demande. Samahani, mi tina habitude ya udo répondre commentaire, mais juste ngam rebondisse, haruma commentaire la grâce présidentielle n'est pas soumise à une demande, ça un droit exclusif. Le président peut décider comme bien lui semble, si je me trompe pas, de décider à gracier qu'il veut. Sur ce point, vous pouvez aussi, vous les proches, lui dire de faire s'il voudrait bien le faire. Hamad Heli Wahamba, Boumadi, Hassan, Abdillah. Tizamba Banouma Doni, Harmoué, Yaukana, grâce présidentielle. Et grâce présidentielle. Il a été obligatoire, il y a un président Ifan. Il a été une constitution, il y a un président qui doit se soumettre. Les gens qui ont une constitution. Azali ngujo jofanya hauka kafanya. Jabu yauka eulo condamné. Ngujo joyanzi hauka kanzi. Leo kamna ujua mtosa Azali zanvu yaukana. Azali il faut grâce à Sambi. Pourquoi comme tu demandais à condamner waba ya demander grâce wa Azali ya to ifanya. Kamna ujua. Njem kama banu mpasa wanazijomba wa masafarini. Wanguhoma huu wajivuriza wanaronda zamana za daula kiamunga mjuka wa jamfuli wana. Grâce présidentielle, il a droit, il a obligation, c'est une expression juridique, il a obligation à aller à la constitution. Si le président il veut, il peut le faire. Jabu ya ukaye ujo gracier wa uyanzao. Katuanza gracier fulani na fulani. Qu'est-ce que ces gens-là ils peuvent faire? Ces gens-là ils peuvent demander la grâce. Pourquoi comme Tsumambia on m'a condamné ou a demandé grâce? Pourquoi? Azali obligatoirement. Mais pourquoi vous ne demandez pas ces gens-là de faire la demande? Leurs avocats de faire la demande. Parce que, encore une fois, le fait que Sambing est retenu, le fait que Sambing est condamné, ngai enrichissé, ngai nika wandu privilège, walio en liberté. No wandu wandu shinda wa influencer Rais Sambi, ya kubali avoka wahe, ya fanyi demande de grâce, wakati yo kara Isazali kaja haiharaya, wakati yo deba indwa jina. Le président Azali, il n'est pas obligé, ya gracier mduka, katsuanza ya mgracier. Par contre, yemruola mwanzao yekera isi Sambi ya mgracie ngamjojo humdemande ya fanye ya demander grâce présidentielle. Si vous le demandez pas, pourquoi vous voulez faire la pression ici parce que c'est le président? À la fin, on le condamné comme tout chida mon fanya pression ya ukane ya demander grâce présidentielle. J'avance. Harma le soala la ukana effecting et tola au place de l'indépendance, ngenda ya fanyiwa au stade ya Maluzini, encore ça devient un problème. Je vous rappelle une chose. Le fait de l'indépendance, mimi hobwe matue hangu, roju haba subi resola subi redemi durangu ikoni ata, redera on fait de l'indépendance, rodo redemi du hata, rejeri zazatu ikoni. Ça a toujours été à la place de l'indépendance. Et du kao, mitila ozamba yakabanga wandu kao, wafikiri wan rizalo jana, hau rangu hobinguni, rivurizo wa basainu,
ou bien bane Komori yandi sarangu 2016 azalia ya wasuli au pouvoir ngamando fikiru helilo na banu effet de l'indépendance nous ya mndu wa handani ya déplacé har moins place de l'indépendance ya dai fanyile malani hundwa jina yiwambara ici Sambi. C'est le premier qui a déplacé la fête de l'indépendance à Moroni. Je me rappelle à Madaba Saïno, Ngami Hobandani ha Mohamed Abdul Wahabi, wakati wenge gouverneur de l'île, président de l'île autonome de Ngazija. Mobandani ha Kanti, Dami, Daye, bon, ya Kobandani, Daye, Kamaru Zaman, Bruce, Olalo Marseille, Mimi Tkanto Bonze, Damine garde au Barazani, Damine garde Korwahe, ne chauffeur wahe. Ngardungu hadisi bala ta wafanya hadisi bala waro bale hadisi wata waja barazano jar par sabar wandi so hamba bala bane feti hari président Sambi feti cette année ngodo ifanyile nzwani alo katla maharbati mjia yo. C'est là où le président Mohamed Abdul Wahab kwa miezi mwamba hikma lazima nibe hikma yahe na ilmu yahe ni tartibu ya bwana ule ambao kana wana fête de l'indépendance en soi balado bahanu kweli uhuru warengewa yorisa ikai déplacewa sha yoti haramu ikawandu wa déplacer pour l'intérêt commun ya wandu pia. C'est là où j'ai compris au Ghana. La place de l'indépendance est là. Effectivement, Raisi Sambi a déplacé fait. Umahawa afikiri wale fanyula nzwani. Umahawa vili akafanya nzwani wotasi. Hende mali wo jioni wo mtana hajangazija wo jioni. Yode namna efeti wakatiyo yakaifanya. Wanrupia waelewa parce que wanru wakawa tuhitsanya kabo obligatoire kutoka ifanyishie bo plateau na bala kawajaka obligation indépendance zoko lirengo bala mais il y avait pas une obligation au Ghana mpaka chofanywa bala et kanga wanu ikao ya l'intérêt ya wanansi l'essentiel do cas est fête nationale ifanyiwa ye date ye indépendance ya rengwa en présence ya hemhu wa hedaula officiellement ifanyishie obahanu wa hedaula yaliyo e drapeau yezi wabo le jibola toifa lirema yabo en présence ya hemhu wa hedaula leo ngaitolo au place de l'indépendance yendi afanyiwa au stade ya Ikoni Maluzi. C'est une décision prise par le chef de l'État, par la commission, par le gouvernement, yauka yendi afanyiwa hula. Parce que ngaboze intérêt wo waziwo nao na nusu ya Komori waziwo nao l'intérêt sécuritaire ngawajao wajeni ngawajao marais ngawajao image iso pia waelewa yaukana ngianzo ibe wahula. Mais quand ngoishie ma opposant ye fait ya kwa transférer ye fait itifanywa huniba wahula kikia itransforme mono wala mhajana ngamona ukahadanguha halafu mhamgeda uhula halafu ani braba hindi des raisonnements za kinamji zichona hata fondement mais juste parler pour parler c'est tout. C'est juste parler pour parler. Chaque bâti a ta fondement. N'suona ye problème il y a et quand le fait il déplace il va hula au moment que apparemment c'est Mohamed Johar il avait déplacé au palais du peuple
moi j'avais appris ya ukana haka wanza e déplacé au palais du peuple yende ifanyie ngabo wandu waka contre finalement ntujua est-ce que il déplacé wa hawu keja déplacé wa bon je me suis pas renseigné ni Dieu effectivement kaba kay déplacé wa keja déplacé wa almuradi wanda waka contrepoids wakati wa Johari bon ikanga mweshele yao ya ukai kay hula yabo je retire yabo c'est pas Sambi qui l'a déplacé en premier c'est Johari alors et quand vous avez toutes les confirmations parce que minja quand des confirmations si Johari ka Johari il avait l'idée mais waka des dignitaires du régime des grands politiques waka opposé yaka aider à faire parler du peuple mais après je ne sais pas et kai fanyo waka ja fanyo voilà si c'est le cas ah bon c'est pas le président Sambi c'est le président Johari pour vous dire yaukana c'est pas un problème en soi yaukana le waka fait déplacer wa il veut au stade ya Maluzine parce que ngarele wao yaukana kama unanam constate yemaha mimi na dohenda na une fête de l'indépendance wakati yonga amina 12 ans 13 ans 14 ans et perdu et fête de l'indépendance il est jazata plus les années plus on wada plus ngenda uno quantité parce que binada mungu mwinji plus on avancer plus et place de l'indépendance ngenda uno quantité ko binada mungu mwinji atanga wabasa inu wa préférer wabakisha harwani wabakisha ortese wa idunge harwa zero sociaux no atijebala parce que on wenji ngwa jo ujabala ataka kwanu kwaona kakwaone fete et namna si rado iwona et mahayu na we mahayu je le dis bien et mahayu urido samizana hata ngabata wakawatsuka uona et mahayu ko jamba basay après la décision de transférer la fête pour moi c'est une décision positive que je salue la décision yaka wanu wende waifanyie au stade Omnisport ya Ikoni Maluzini ili warua zoe ya ukana wanunga bujuja wakati le lieu symbolique c'est là changa bujuja wakati kanga roka obligé redéplacer selon et namna obinadamu wenje zao armanji izo piezo condition ka yojo déplacer abonge watukufu harma harma ala hilo yabo do hanu mimi nakauhanza samani nakauhanza nirejei yaukana harma conférence de presse naishia leo yafanywa ni Baruani Razida Kiki Mwenye Baraka Abdusefu Dr Salimu Somad Bwana lichango hilo ce que j'ai retenu yaukana ce sont des politiciens wakana dhama na harmwensi wakama waziri wakama directeurs généraux wakama conseillers qui sont des grands témoins zahentinu après l'indépendance waona wanwarumensi warudia warumishi harmwensi wakana dhama na harmwensi leo waka usoni mwatangazaji à 72 heures ne célébration à 50e de fête de l'indépendance tika ufikiri ya ukana kabla ya utowe mafumo neze fleshi ware mazali na fatihu na msaidie nilichongola hao tika ufikiri ya ukana wajuja bala usoni mwatangazaji wafanye geste républicain ya uchoonesa mbavi wakati wakanaze dhamana qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont proposé quelle politique ils ont mis en place pour l'intérêt ya wa Komori ne Komori yeizo wa proposer Henry ze projet wazibali Henry wakatokana ze dhamana wajawa ile shawa Komori shawajabala wajawamba myanya ulamba ka piste ya imrobendi et village olympique une piscine olympique gaz déplacé wa hula zilabidizi ke moroni ani wadiwaza ya ukana wanunga c'est en 2025 on désengorge les capitales absan kasubidizi ke nsamivu wanunga zive hao wazitoa Dar es Salaam absan capitale ivi Dodoma nunga rijua ya ukana iyo tudobane capitale ya kaya na ntizi njikao wahisa wandiso ani différencier les capitales, il y a aussi des engorges, la capitale économique, la capitale politique, la capitale étudiante, halafuka ushamru Abdou Seuf, haumru Mwenye Baraka, ça devient un problème. Il y a au canal Léo des infrastructures de base, sans Jéziru Michi, arma des jeux, c'est délocalisé, zende harma,
communisme doit jina mejimi doit jina. C'est un problème politique. Ya wazali atsorengeza nduwabe hamchuje, ya wazali atsorengeza nduwabe habambao, Mohamed Ismail abe habambao, ya bojao. Vraiment, vous constatez là où se limite le niveau politique des opposants du président Azali Assoumani. Harma et conférence de presse j'ai un peu mis l'accent sur chacun de ces 6 personnes. Wakaneza manaizo, hawandi sahakiki, ya indexeo ya ukaringa bo insécurité harmo enti ngabo fujari ngabo jao ngari jokana. Il était dans les affaires depuis 2016 jusqu'à 2021. Ya kauro harmo zedomana. On peut pas dénombrer qu'est-ce qu'ils établissent qui fujari zavira ze phobie za haja ze lengo doro les bange zeno za hajabo pia na inge ministre de l'intérieur. On doit tuparisha mahakama, on doit tuparisha kama ngabo aretewa, on doit tuparisha kale bangelo litwamro, on doit tuparisha kama pesa ya twamro ze phobie hizo, on doit tuparisha rien du tout. Kama tatamba hinda parishia nabo il était dans les affaires tant que premier flic du pays, ministre de l'intérieur. Aucun politique sécuritaire, il y a Djouja Léo, il y a Djivante, il y a Kaïd, il y a mettre en place. Il était directeur général des douanes. Aucun politique douanière en faveur, Yahoua Komor, il y a mettre en place, il y a Kanalewa Komoro qui m'a satisfait. Wadamba Kawima met Daudukiki wa Katakabanu, il y a Tsungeza, Bahindukaza. Et le pire de ça, haino wakati usoma swala, mais wakati njoja nuzisiwa, ngamjuhamba, kabati mduhusika kati watangazaji. Nabo watangazaji wakaya en face de toi, en face de vous tous. Olioka mwambi zimabi mafanya kati makama de zamana. Non, vous êtes tous passés à côté. Mouni Baraka la même chose. Il était gouverneur Wache Sochangazija. Avant, il était receveur au douane. Aucune politique wakatakola douane yo laisse tomber. Hajar dia gouverneur garijua ya ukana. Ema gouverneur kwa jakana hutomu milki za hao wakauzijere kiki hakaunvante ya ukana pare ya tilwa hokule wasuli bahani hata isihe nsujini Mouni Baraka anjabakana kabati isiwa wali yake kama prerogative za isiwa wadota pare hawadoto afunza utapare zila prerogative za ministère de l'aménagement du territoire wakati yu yakaujerwa ni Nurdin Burhan ikaoze fonzi rohar mejaula shaba kama Mouni Baraka mwitanraya waka Mouni Baraka la region yahe wamtendeza usoni ili waganye électorat yahe harima bavu. Et c'est ça ce qui s'est passé. Et quand j'ai entendu Yaukana Sirkalia Zali zenu kartuelewa pare harie joko fanya 3 ans ipare fanya bahani hata mitami huli na we pare yangu hakule uhea bahani wenda nsujeni ifanya 6 mois. Encore une fois ezisabu ziwaweza wadiwaza kabala bahani kule wasuli bahani usansujini 8 km à peu près ou bien 17, bon, tu vois, en tout cas entre 8 à 17 km pour 2 milliards d'euros, 2 milliards de francs comoriens, Ndiaye Fanyiwa, ikawe Ndiaye Fanyiwa, sans des mesures sécuritaires harmenzia, j'ai comme je goudron et sortilo et magaringa du Jovira, yoketisawa ne parianzo yandisa, bambrazamba yandisa, bahani, yando il traverse 4 régions, avec tous les normes sécuritaires. Il cause kilomètres, il quadruple. Il y a des kilomètres, il y a fallu couler Hujansujini, ou virle Habahana, Samabodo Naimo. Parce que on a 47 kilomètres pour 8 milliards d'euros. Halaf comme nous jamdenge, iyo muifanise na yinu Mohamed Daoud Kika en la kulihal. À la kulihal. Babu hayo hata 6 mois yo ifanya abo izo zinji. Yo hata tukabidi 3 mois 4 mois ike Mouni Baraka Nurdin Burhan wa itimize. Abonge na mwanise mno kambavi un peu équivalent mwezi sabu mbese le shoshida et moi sur les chaînes. Je rebondis aussi sur ce qu'il a dit comment il s'appelle
l'ancien ministre Abdou Soufou, c'est un ancien professeur, il y a un ancien professeur, un ancien ministre de l'éducation, il y a Kajaran Razi, Kajat Soparwa, Harima est assise sur l'éducation, il y a un gazifanichia au Abassaï. C'était pas obligatoire, il y a un paro, M. Abdou Soufou. C'était pas obligatoire, il y a un paro, parce que, ou un joueur joie, il y a un harmenti, parce que, il y a un harmenti, où étaient les anciens professeurs Waweche? Où étaient les anciens ministres de l'éducation Haweche? Où étaient les sommets Sawandu Haweche Waluna Domana Leo Harumensi? Et vous êtes beaucoup, Haruma, ezisiwa zozine. Ngani wenji. Yabo leo ekawanwa jina dua paro kuja paro. Ça ne veut pas dire ya kabozen rukez na dua fanyishi ya bakuti yabo. Kasjo dua fanyishi. Avec ou sans toi. Et sans vous, il y en a d'autres. Des anciens professeurs. Des professeurs ou alu abatabassain. Ou composer, pour l'intérêt de tout ou pour l'intérêt de l'éducation comorienne. Par contre, si on fait qu'il y a au Canada, Léo à l'approche des cinquantenaires, à l'approche des 50 ans de l'anniversaire de l'indépendance des Comores, si on fait qu'il y a au ministre de l'éducation de foi, au ministre des Affaires étrangères, ou au directeur général aux hydrocarbures, ou d'y vanter. Jevandi mbabi usonimo wa Komori uonese mbabi ze projika uzifanyie wa Komori uonese mbabi izo aporte wakatokana ze dhamana yodi wa Komoro juko wajibiwa. Mais non, vous êtes venus là, vous êtes tous passés à côté, Sambi, grâce présidentielle, Vanou, mais la réalité des choses vous a échappé. Et en conclusion, la raisi Sambi ikao hatsaha au mtsaha yauka raisi Azali ya mgrasi. C'est pas une obligation, yauka le président ya grâce ya mjufanya grâce ya mwanzo. Shawo raisi Sambi ya tufanya grâce, vu que vous pouvez l'influencer ou influencer son avocat. Pourquoi comme tu fanya nyinyi, comme tu me demandes, ou comme tu demandes à avocat wa, yauka fanya grâce, ya fanya demande de grâce auprès du chef de l'État, wakati yomone, yauka Azali mjo kubala mjo haraya. Comme nous devons faire pression Azali, parce que vous êtes des opposants, halafu wala mdundani, yali au condamné, kaka mufanya pression, ya fanya demande de grâce. Ça peut pas passer comme ça. Le président gracie qui il veut, quand il veut. Ni la constitution, ni la loi, kabati m'a obligé. Il le fera quand il veut, à qui il voudra. Aouda na kaze kifu. Harma conférence de presse yao. Tishia Mohamed Daoud Razida na besola Muni Baraka. Le 6 juillet, garjo de ratahe hifadhi, garjo de ratahe gendarmerie, rimambia kaya ngaranzao, redo place de l'indépendance, rahezele jibo la taifa, bahi, rede zatu, avongari jo poro Komori, redo place de l'indépendance, rezo. Na rugonda ranzo nambi harmone suala hii. Hifadhi ya taifa, hawe prefecture, kwa na humbuliani. Yuni handani. Hiyo sangyo clear net kwa na humbuliani. Iya kadwa vili. Wakomori kwa na huja. Chuka wakomori kabati walo kinyume mazali. Sisi kabalo kinyume marais Azali ni siasa ahe nwandwa. Shesha tongeza wati jo huja. Gawi yakana nyinyi mawapara kamtima credible ya ukana mwato malahoni hao un dimanche mwabe wajo place de l'indépendance nongo jwao ya ukana izoti nongo zijo ufanyishiha ngwa jwao ya ukana edati hiyo namna zenongo zifanyisha harmenti kabati evenement yijo ujwa uka parallel harme kapitali ne fête nationale de l'indépendance.
harwa miji mindwa jina nga yudo ngo chofanya wa sherehi ani haina wandu wa kazi wa hisi ya jirma ya usiku shaharme kapitali kama na ujoka evenement ijoka parallèle ne fête nationale officielle de l'indépendance haina mkomori anklia helo zeloni waele wao baishengwa ukinywa maraisa zali waele wao kawo mnyanya yobezi borazida mwenye baraka na kiki mwanza mfanye dimanche et ya kadararu soyez responsable si kartonda rafanya hila ngarora be hifadhi waje wa resecurize rende justice reheza jibu la taifa bai rende waninga mfikiru wanu mparisa mabwembwe haumparisa wanazikada ngamanza harisanga reheza jibu la taifa bai rende zatu razidana kikamatse mafiti datani kikiwa wenge ka ministre de l'intérieur atamfikiri wala ndaudwa ka ministre de l'intérieur wakati la munyi baraka wenda kwa ofeti nsujini ezo afanya hindi kujampuli ya askari wala kikida ka ministre de l'intérieur no na mneshelezi yao mtu sheliando oskila munyi baraka ya tawa ya njo pangani hata nshola mifumo mingabe nshola mneshelezi yao wala kikida ka ministre de l'intérieur ya wuka ta moroni wakanda wakansujini ça veut dire que abo fait moroni abo vir normal no ya ka ministre de l'intérieur mafikiru la kiki hampulie ya askari ni amtsai. C'est pour vous dire ya ukanabo Mohamed Daoud Kiki usija uredoa komori malaba uredoa komori wajinga uredoa komori kabanon mabwembwe usija para na mjuhe 2000 renda place de l'indépendance artogenda rahezele jibo la taifa bahi esala rendi zatu ayi uki matse mafiti matse batani zote ngo zijofanyishia yehifadhi kena humkubaliani ye prefecture kena humkubaliani ejodu ngabo ngamjwanza mwene wafanya ndogo za haigozi shavu haunga mjwanza mwene wafanya ndogo za tubidi zifanyishia yehifadhi kena humbane nafasi halafu mzitotele mwenzanyu wajodu ngabo washibe mbaha mjemu ya mwezerezo sosio wala watafungwa bure wala watone hamoroni wala wahimi bae wafungwa bure wala jole jodu ngabo abonge na mwati bataniani effet de l'indépendance ngejo fanyiwa au stade ya Maluzini ujuka wajeni wahejaula wachula likiwa wakomori wengi wajenda wakia wa sherehe wene muwahe jaula place de l'indépendance kawana ufanywa evenement ichoka uyonti edatiyo tijo kado masiho shaka wanafanyisha evenement ichoka uyonti abonge nshamkentu soni mwa ntagazaji pour bomber les torses Hagari mparaoni yemfu mbili wa place de l'indépendance na wamjokana winji harumo kwa na huenda shabu wode mwanashe wangu wode mwanashe wa fulani ndi wa fulani ndo joenda hapo wode wa shibemba henongo wajuao kono osiku uwe senjo ferie osiku ye fretingo mbrabada hu ngo ikoni Maluzini o stade oskiyo kabati fete ekatindiyo oskiyo kabarojo kafeti parallèle harimu mjiwaezi ne fête nationale officielle yemhu wahe jaula yalo yabo wakomori kwa naushi apeliani warazida ukiki umunyi baraka kwa naushi apeliani parce que kamsima credible yokana mwato malahoni hao waje yao harimje mhezele jibula taifa bai alafu mnyo mnziani mwenzani abonge tikamleleo abjeda na ukaza kifiabo Paroa Komori ukana 2000 wanonga jo sherehe fete 50 ans d'indépendance ya nchi yetu jufanya harma mkabala wa stade ya ikoni Maluzini awonge harma mijimindwa jina ekawaida wandujo usherehi hena mna wo wandu wana maslaha
ili wamarke usiku, ili wamarke 6 juillet haina mwanamkomori partout où il se trouve ya ileo ya ukana unusiku mahsusu abonge arjone na mlahani bana arjore jelana tena arma video ya saya maulu inshallah mushiruni bitima katimem.